دعونا نناجي Od najopasnije bolesti koje se dešava ljudima, draga braćo, jeste urok. Prašuje kako da se zaštiti med urok, što da rabota me da ne dojde do urok, ali ništa ne rabota od zikruj koji je spomnav poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Opasnost uroka je zaista golema. Čim može da donese smrt ili stoka, toliko da bude uročena da nakon toga ne ima spasa, osim da se zakoli, da se jade, znači zaista je golema stvar. لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول. Neka je na njegov Allahov salavat i selam, na njegova porodica, na njegove drugari ashabi, na sve ljudi koji će ga slediti vo dobro do sudnjega dana, a zatim sve što zadešava čovjeka biva Allahovom voljom. Veli Allah u Kur'an: Ma asabe min musibetin illa bi iznillah. Nijena nezgoda, nijedan musibet ne može da se dogodi osim su Allahova dozvola, osim su Allahov izun. Vocelina stvari koje zadešavaju ljudi jeste raznovrsne bolesti, draga braćo. Svaka bolest koja ne zadesi, znajte da je Allahovom voljom i Allahovim znanjem. Znači čovjek ne može da se razbole so bilo koja vrsta bolest, osim nakon Allahovo znanje da će se razbole so taja vrsta bolest i osim nakon Allahova dozvola. Allah naše tela je stvoriv i odrediv kaderom da se razboljevame, da ne zadešavaju znači razne vrste bolesti. Ali Allahova milost prema nas jeste da za svaka bolest Allah koja će ga spušti čovjeku, spuštiv i lek. Pa veli poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifaan. Allah ne spuštiv ni jedna bolest, a da za taja bolest ne spuštiv lek. Također veli Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugi hadis, ove hadisi se verodostojne: Inna Allaha lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawa'an illa da'an wahida. Allah ne dav ni jedna bolest, a da za nja ne dav izlečenje ili lek, osim jedna bolest. Kalu, ja Rasulallah, ma huwa. Rekli, Allah poslaniće, koja je taja bolest za koja nema lek? Kale, el haramu. Rekov, starost. I ova je jedna stvarnost koja svi ljudi ga znajet i ga osjećajet. Svaki od nas na neki način se razboljeva od nekog vrsta bolesti. A nakon lečenje i nakon Allahova dozvola dođe do izlečenje taja bolest, ako Allah htedne. Od najopasnije bolesti koje se dešavaju ljudima, draga braćo, jeste urok, koji dođe od čovjeka koji je uročljiv i koji vo sebe ima neku vrsta zavisti. I sa svoj urok može da pogodi odrasla osoba, dete, nečiji imetak, stoka i tako dalje. I urok je jedan golem problem koji je prisutan među ljudi. A od koga se problemi i štete mnogo goleme ke uročena osoba. Ali znajte da ne može da dojde do urok osim su Allahova dozvola. Da je urok istina i da postoji i da se dešava jeste dokaz Allahova knjiga i hadisi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah veli u Kur'an vo sura Al-Qalam na kraju sura: Wa yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikru lil alamin. I skoro veli Allah nevernici da te oborit su njihove pogledi kad će čujet učenje Kur'ana. I velit, on je zaista lud, on je zaista ulav. Za poslanika sallallahu alejhi ve sellem veli: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ. A Kur'an ne je veli osim do opomena za sve svetoj. Ovaj ajet, draga braćo, u njegu se nalazi dokaz da nevernici vo vreme poslanika sallallahu alejhi ve sellem od zavisti, od mržnja prema poslanika sallallahu alejhi ve sellem bidaleke njego mušrici, pogotovo bilo poznato jedno pleme da bile uročljive ljudi. I bidaleke poslanika namerno da go gledaje, da mu zavidit, da go mrzit, kako bi go uročile, kako bi mu stvorile problem. Pa Allah go zaštićuva od njihov urok. Također Allah veli u Kur'an: وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. A zašto ti, kad si vlezov vo svoja bašta, poznato kazivanje vo sura El-Kehf, pećina,
za dva vlasnika bašte koji imale? Zašto ti kad si vlezavo svoja bašta ne si rekov maša Allah, la kuvvete illa billah? Zašto ne si kažav, će bideti ja Allah što saka, nema snaga osim su Allah. Poslanik sallallahu alaihi wasallam također potvrdi stvarnost uroka vo svoje verodostojne hadisi, pa tako se prenosi od Ebu Hureyre radijallahu anhu, da poslanik sallallahu alaihi wasallam rekov, el ajnu haq, urok je istina. U drugi hadis, veli Aisha radijallahu anha, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam mi naređuav da učim rukja protiv urok. Također, vojna prilika, poslanik sallallahu alaihi wasallam vlezov ke umu Seleme i videv ke nja jedno dejče, džarije, maličkavo dejče. Dejče to bilo bledo, imalo žrtilovo lice. Poslanik sallallahu alaihi wasallam gi rekov nejzi, tu je, uročeno je dejčevo, učite mu rukja. Zatim od poznate događaji koji potvrđuje istinitost uroka jeste kazivanje koji go prenosi Umame ibn Sehl, da pored njegovog oca Sehla prošov Amir ibn Rabija, dok se Sehl krpav nakon bujica kad dođa u njeno mjesto tamo u Saudija, pa puno voda se sobrala na jedno mjesto i ashabi bile na putovanje su poslanika sallallahu alaihi wasallam, poja ashab Sehl se krpav vo vodata. Kako vide poja Amir ibn Rabija i rekov ne sum videv kadeneska, niti popristala koža da ima nekoj. I ovaj Sehl odma istog momenta panuje na zemlja, niti živ, niti mrtov. Gozele ashabi Sehla i go neslike poslanika sallallahu alaihi wasallam i mu rekli brže, Sehl se onesvestiv. Poslanik sallallahu alaihi wasallam gim veli, kogo optužujete, za kogo velite da go uročiv, mu velit Amir ibn Rabija. Poslanik sallallahu alaihi wasallam nakon toga kažav zaista prelepe reči. Veli, zašto da nekoj od vas ubije svojeg brata, misli na urok, so urok. Kad će vidi nekoj ke svojeg brata nešto što će mu se svidi, neka dovi za njego. Neka kaže Allahumme barik lehu, Allahu podari mu bereket. Zatim poslanik sallallahu alaihi wasallam zatraži voda i narediv Amiru da se abdesti, pa oprav lice, ruke do lakći, kolena i unutrašnost izara. A izar je odeća koja pokriva donji deo tela. Pa narediv da su taja voda koja tekala durzimav oja Amir abdest, dur prav tija deloj tela koji poslanik mu narediv, da se oplavi Sehl, nekoj učenjaci veli dvorivajet, da mu se turi vodata od pozadi i naniže. I uz Allahova dozvola Sehl stanav kao da ništo ne mu ni bilo. Ove jasne hadisi potvrđuje istinitost, stvarnost uroka da postoji. No, ljudi, draga braćo, po pitanju potvrđivanja i negiranja uroka se deli na tri vrste. Jedna vrsta od njih negira urok u potpunosti. Oja ljudi velit, urok ne postoji. Mi je verujeme u nešto što možda se vidi, kada je čovjek boljen pa go boli ruka, pa osjeća tu je bol i tako dalje i tako dalje. Znači negira je postojanost uroka i ne se upravo. Sa druge strane imame druga vrsta ljudi koja preterala vo potvrđivanje uroka. Pa nema nešto da mu se desi njemu. Neraspoložen, o nekoj me uroči. Nemoj ide rabota, o nekoj me uroči. Dete tak je nego sluša, o dete nekoj mi uroči. Totalno sve veže za kompletan njegov život što mu se dešava doma vo kuća, veže za urok. I oja velit učenjaci također ne je ispravno doiđa od ljudi koji imaju slabo ubeđenje. Slaba vera. Znači, sve što će mu se dogodi, a on ne voli, glava ako go zaboli u toku dana, o nekoj me uroči. Ja ne je zaista ne je tako. Treća vrsta ljudi, sredina između oja dve, jeste ljudi, vernici, koji potvrđuje urok, jer go potvrdi v Kuran i Sunet, veruje da postoji, da može da dojde do urok, ali ne preteruje vo potvrđivanje, znači sve što će dojde urok, već zima je sebebi pre nego da dojde, ako dojde do urok, zima je sebebi koje se od poslanikova uputa što da se rabota kasnije će spomeneme i se oslanja je na Allaha. Kao što sam već i rekao, urok je istina. Kako nastaje do urok? Znači osoba koja vidi nešto što mu se svidi, mu se dopane. Svejedno da bide lep čuje, ili dete, ili imetak nekoj, ili nekoj auto, da vidi dobro auto, ili stoka nečija. I pritom bide uročljiv i posjeduje neku vrsta zavisti pri sebe,
I ne kaže vo to je trenutak kad će go zadivi, kako lepo auto, na primjer. Dete vošo pristalo, dete vošo sposobno. I ne kaže, maša Allah, vo to je trenutak. Eli, Allahume barik lehu evo alihi, oja vrste zikra, dođa do urok. Znači, taja osoba uročuje sa svoj pogled, taja osoba koja mu se svidjela, ili to je imetak, ili taja stoka i tako dalje. Koga? To je osnova. Nakon Allahova dozvola. Znači, nakon Allahova dozvola. Allah, ako sakada osoba bide uročena, će bide i nema druge. Kako da se zaštitimo od urok? Dosta važno pitanje ova tema. Ljudi, draga braćo, prašujet kako da se zaštitime do urok, što da rabotame da ne dojde do urok, ali ništo ne rabota od zikroj koji je spomnav poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa ako bi prašali, a si proučiv jutarnje ili večernje zikroj, ne. A učiš Kuran u toku dana? Ne. A sediš pod abdest? Ne. A doviš, a upućuješ dove Allahu? Ne. Pa kako se kaže da budeš zaštićen od urok ili tvoja porodica? Znači ovdje je kontradiktornost. Vamo, da ne radime stvari koje se od poslanikova uputa pre da se desi urok, a vamo sakame da bideme zaštićeni od toga. Znači, pre urok treba da se uči zikroj. Sabajle, kul huvallahu ahad, da prouči čujek, felek, nas, ajetul kursi, zikroj koji se još prenesene vo poslanikov sunet, ne je deneska tema za tija i tako dalje, uz Allahova dozvola, neće dojde do urok. Ali, ako ipak dojde do urok, što treba da rabotamo? Eto, osoba je uročena. Dve stanja ovdje imame, draga braća. Prva je da znajeme osoba koja ureknala, da go znajeme ko je čujeko, ili koja je ženata. A drugo stanje je da ne go znajeme. Znači ti dođa dete ili ti doma imaš problem ili žena, ne znaš koji gurek na fel koji tu uroši. U prva situacija se traži, kao što smo spomenuli malo pre hadis, od osoba za koja mislime da ureknala, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem veli vo verodostojan hadis: Iza ustughsiltum faghtasilu aw faghsilu. Ako neko i vi potraži da se okopete, misleći da si gurek navči katogo, ili nešto njegovo, onda uradi, nemoj da odbijaš. I nemoj ti da ti bide poniženje, jer oja je šerijat, oja je islam. Se traži od osoba da zeme abdest kašo zima za namaz. S tim što voda koja mu curi prilikom uzimanja abdesta da mu panuje vo posuda, isto taja voda nakon abdest zemen se poliva, znači uročena osoba i dođe do izlječenja uz Allahova dozvola. Voda se poliva od glava nadolje. Drugi način je da se okape čujekov, smo spomenuli da opere koljena pa do stopala dolu i unutrašnji deo izara. Učenjaci veli, jedne rekle da treba da opere stidno mjesto. Ali druge velit, ipak ispravnije je voja hadis poslanika da opere unutrašnost izara bočni deo tela, kekuk. Tu je da ga opere čujek sa voda i zatim tijaš će spane od voda vo posudata da se oplavi osoba koja je uročena. Dobro, ne zname koji uročiv čujeka ili djete, ili imetak. Što treba da rabotame? Ima rješenje, subhanallah. Ne je stvar tu je završena, će sediš uročen cev život, ili deteto cev život ne mu ide, i tako dalje. Ne znaš koji uročiv. Bismillah, će staviš dete, će mu proučiš rukija, ti jašo znaš od Kuran, sura Fatiha, kul huvallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil felak, kul a'udhu bi rabbin nas, ajetul kursija. Može da se duva prilikom učenja rukijavo voda i da se okape osoba ili deteto se taja voda. Ovdje moramo da napomeneme jedna vrlo bitna, raširena stvar vo naš narod. A tija je plavo oko, od staklo, crvene konci ili druge predmeti koji se poznate vo naš narod, a koji se kačit, ili vo kuća, ili vo dućan, ili vo auto, ili decam na ruke ako se stava ili na grlo. Ništo ne štiti tija od urok, apsolutno. Čak šta više povećava problem. Zbog šogo? Zbog, ako bi bil čovjek ubeđen da tija otklanja urok, on čini širk koji go tegne od islam. I čovjek samo povećava sebe problem i svoje porodici. A u naše ove prostori možeš da vidiš kuće koje nema kelema okačeno plavo oko. Pa subhanallah, a štiti staklo od urok, od šteta, od nezgode koji go napravi čovjek ili štiti Allah, gospodar svih svetova. I noja treba da se upozorava koliko je čujek vo mogućnost. Ako vidiš ke svoje rođaci, trnite oja, ne je oja praksa, oja ne koristi ništo, samo šteta imate vo kuća da se podučavaju ljudi ti
ispravnom verovanju i da tija plave oči, crvene konci ili nekoje druge redene stvari poznate ovdje vo naš narod, da ne može nikakva korist da mu donese čuje katomu koji ga nosi na sebe. Također smo zaborav isto imalo praksa da se nosi vo novčanik deo od neku tkanina odsečena zelena i tako dalje. Znači stvari koji nemaju nikakve veze so islam, so Allahov šerijat. Subhanallah, da je urok jako strašna i golema stvar, potvrđuje i hadis poslanika sallallahu alaihi ve sellem, veli el ajnu tudhilu l qabra wa tudhilu l džemele el qidra. Vrlo zanimljiv hadis. Urok može čuje kada go onese du grob, eli kamila da ga stavi vo lonac. Što znači oja? Znači od jačina uroka može da dojde do smrti čak, pa čuje kod subhanallah nakon urok i da go zakopuje. Eli, ovdje spomenata kamila, jer najviše imale od stoka u vreme poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Arapi kamile, kad bi vidio nekoj pristala golema kamila, veli poslanik, ako bi ga uročile, bi panala kamilata mora da se zakole i nakon toga se stava kedevo, volonac, iako možda vlasnik ne misliv da ga zakole. Znači, opasnost uroka je zaista golema. Čim može da donese smrt ili stoka, toliko da bide uročena da nakon toga ne ima spasa, osim da se zakoli, da se jade, znači zaista je golema stvar. Također verodostojan hadis od Ibnu Abasa, da je ova stvar mnogo opasna i da ga poslanik sallallahu alejhi ve selleme potvrdi, jeste hadis u koji poslanik veli el ajnu haq, walau kana shay'un sabaqa al qadara sabaqathu al ajnu. Urok je istina. A kad bi neka stvar mogla da pretekne kadar, određenje, bi go preteknalo urok. S tim što ovdje mora se naglasi da oja ne znači da nešto može da pretekne kadar. Ne postoji stvar koja može da pretekne. Ovdje saka poslanik sallallahu alejhi ve sellem s oja način izražavanja da kaže da dočara ljudima stvarnost i ozbiljnost uroka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd. Najčešće urok, draga braćo, pogađa deca. I ovo je jedna stvarnost koja možda većina od nas ga viđuje. Ovo može da bide zbog dva razloga. Prvi je zato što se deca malo ove pristale, lepe, ljudima im se zanimljive i možda ne sakajaći čuje kad će go zadivi nečije dete, ne kaže maša Allah, Allahu me barik lehu, Allahu blagoslovi go, daj mu bereket, go uročuje. A drugi sebe veli učenjaci možda je zbog toga što deca se malove i ne se u stanju da uče zikru i zaštite. Ne znaje zikru. Pa zbog toga da ge zadešava urok. Zbog tija, znači savjetujem sve nas, posebno da se obrati pažnja ke deca. Da se radi nešto što radi poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa svoje unuci koje je voliv mnogu, bile Hasan i Husein. Hadis je verodostojen da poslanik sallallahu alejhi ve sellem gi mučiv zikr pre nego da dojde do urok. A poznato je od sire da Hasan i Husein bile zaista lijepe deca. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem puno ge voliv. Da jednom prilikom kad vlezlo jedno od njih na džuma, ne mogu da se suzdrže da ne sleze od minber i da go zemevo naručije. Puno ge voliv, Hasana i Huseina. A veli u hadis verodostojen, bi gi mučiv sljedeće. U'izukuma bi kelimati lahi tam, min kulli šeitanin waham, wa min kulli ajnin lam. Ovo je zikr. Veštitim so potpune Allahove reči od svakog šeitana, od svaka bolest i od svako uročljivo oko. Pa bi im rekao, svoja zikr bi im zboriv, vaš otec, pazite, vaš otec misli na Ibrahima alaihi salam, uči svoja zikr svojim sinovim, Ismailu i Ishaku. Hadisov go prenosit Buhari i Tirmizi, malo je različit vo sam zikr. Inače, zikr je još jedan put, u'idhukuma, pošto bide dvajica. Ili ako ti je jedno dete, u'idhuke. Bi kelimati lahi tame, min kulli šeitanin. Znači od svakog šeitana. Wahame wa min kulli ajnin lame. Koji ne može da nauči, može da go najde vo postojeće knjige, kao što je recimo Hisnul Muslim i tako dalje, sigurno možda se najde zikr, kako bi go roditelji učile svojim djecom. I za kraj će spomenem jedno kazivanje koji je mnogo poučno, a koje je ureknat ni manje ni više mladić. Kazivanje go kažu jedan šejh koji se bavi sa učenjem ruke. Pa veli šejhov, poverljiv čovjek,
od Saudija, mi došao mladić da mu učim rukija. Kad smo počeli da mu učim rukija, počne jako da vika, se javi džin od njego, ja sam kraljica džina, ženski biv, znači ženska džin, ostaje me, ovdje će sedim i tako dalje u toku rukija. Veli kad smo završili so rukija, slučenje Kuran, imam običaj veli da prašam čovjeka koji je pogođen so problem, što bilo, kako bilo da znam. Pa veli otec njegov mi kaže sljedeće. Oja moj sin veli je dobar, dobročinitelj. Jednom prilikom veli sme ošle vo Meka, vo Mežidul Haram. I ja moj sin senaf ispred Kjaba i počnav da dovi Allahu skrušeno, da spominje Allaha, da dovi i tako dalje. Pri njego veli senav jedan čujek so dete koji otprilike mu imalo 2 godine, ali nepokretno mu bilo. I čovjekom kad videv mladićavogo kako lepo, skrušeno dovi, znači ne se vrti levo desno, ne se češka, već mu se vidi skrušeno zna na njegovo lice. Mu rekao, a će doviš za detevo muje? Bilo nepokretno. U Mežidul Haram, ispred Kjaba. Mladić, pošto biv dobar dobročinitelj, veli ova otec njegov kažuje, dignav ruke i počne da dovi za deteto. Veli subhanallah, ne prošlo veli nekoliko sekundi veli. Stanuje detetu i pred svi nas veli odi. Sobrale veli ljudi okolo mladićavogo. Zbog njegova dova, on nije sebe, on dovi falahu i tako dalje. Kad veli nedugo, zatim stanuje veli moj sin, ide do voda, pošto ima je tamo češme puno koji bivo Mežidul Haram, zima je na čaša, veli ga napunuje so voda i počinje da prska tepisi. Veli otec, totalno kontra stvar. Od mladića koji je dobar, dobročinitelj, pobožen, počinje da radi stvari koje se nemoguće onda ga raditi. Pošto ima je tu je puno čuvari, vojska, od obezbeđenja i tako dalje, mu dođe, mu veli, črabotaš, gdje čisti moja tepisi, veli, od prljavštine. Totalno nejasno, mu veli čovjekom, ne smiješ ti da rabotaš, neće rabotam. Ne smiješ ti da neće rabotam, mu veli. Počne veli da vika u Mežidul Haram, da se dere, subhanallah. Otec kad videv, nezgodna situacija, im rekao, sinov moj je ulav, kako bi go spasio, jer ti ljudi koji se zadužene da održava to je red i mir u Mežidul Haram, dosta se stroge, ovakve kad se desi neka situacija koja narušava, znači sigurnost u Mežidul Haram. Oni go zelje natamo navamo mladićom mu veli, ne sum ja ulav. Kad videli ove ljudi da su dečka zaista ne nešto u redu, mu rekli, zemi go tvojego sina i nemojte da dođete ovdje, durne ozdrave, durne mu se poboljša stanje. Veli smo se vratili, veli za džida, od džida biv. Se vraćam s to dete koji je totalno drugačiji. Znači nervozan, nemiren. Kad smo se vratili doma, veli su mošao u mežđid, u moje naselje, da zborim so imama, da mu proučim rukija, veli u toku rukija mu se desilo isto kad sjake tebe oteco veli, ke ovogova šejha što mu se deša. Veli šejhu, kad mu smo učili rukija, ova je džinica, kraljica džina, rekla da je, veli go uročile ljudi kad mu se okupili okolo njegovo Mežidul Haram. Ljudi koji je počeli da se čudit kako da nakon dovakua ne prošlo ni par sekundi, da stane takav slučaj za dete da oditi je zaista krupna stvar koji razbira. I mi je veli kad smo vidjeli da oja dečko dova mu se uslišava i da će koristi muslimanim, sme vlezle vo njegu nećeme da i lezeme do nego uništime. Veli šejh, rukija i lečenje mu potrajalo 6-7 mjeseci, goleme trudoj, od mladićavog učenje Kurana i da u Mežidul Haram, da dovi Allahu na sežda i tako dalje. Mnogo se trudi, veli i nakon toga došlo izlečenje. I zaista, draga braćo, što veli poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zašto da neko od vas ubije svojeg brata? Ako vidiš nešto što ti se svidi, jedna rečenica, maša Allah, Allahume barik alejhi. Ti što posjeduje mu si go dav tijeli Allah. Ti što ima od imetak koji mu go dodeli. Allah veli, zar da zavidite ljudima na nešto, Allah što im dav, pogotovo kad se u pitanju musliman prema muslimana, zbog bratstva koje ima među nas, zbog ljubav koja bi trebalo da bude među nas i tako dalje i tako dalje. Molim Allah, gospodara svih svetova, da ne zaštiti od sve vrste bolesti, da ne zaštiti naše porodice od urok, naše djeca, molim Allah, gospodara svih svetova, uročene osobe.